шумораи дӯстдорони асп хеле ва хеле зиёд ҳастанд. Аспи берун ба давониду дароварда об тидага ва асп мемурад. аз ҳама аспи бомаънитарин, оромтарин ин ҳамин асп аст. Атела ном дорад. ҳозир ман хоҳед ки аспатон дур давад ва бояд гурусна бошад. Мана имрӯз насиб будааст 4 солигишам таваллуд кард. ин рафтори аспа вайрон мекунад. 10 кило агар зиёд бошед, аспи ман аз шумо аз ҳисоби вест 30 метр пеш медавад. зиёда аз 65-67 аст. Авозатон шунавад, аспи хе гӯшаш бояд рост шавад. имрӯзҳо дар дунё намуд ё шумораи нақлиётҳо ҳеҷ ҳадду канор надорад. аммо солҳои қаблӣ намуди нақлиёт ҳамагӣ ду намуд буд, яъне яке аз онҳо асп, дигаре уштур. дӯстони азизу арҷуманд, дуруд мегӯем ба шумо аз муассисаи давлатии мактаби махсуси футбол, чавгон ва варзиши аспии вилояти Суғд. чун дар кишвари мо ва дар рӯи олам шумораи дӯстдорони асп хеле ва хеле зиёд ҳастанд, имрӯз бошад мо тасмим гирифтем ки аз ҳамин мактаб ва аз олами аспҳо як барномаи аҷоибро таҳия кунем ва манзури шумо намоем. дуруд мегӯем ба ҳамон инсонҳое ки аз ҳар гӯшаву канор моро тавассути ютуб канали Аҳрори Channel тамошо мекунед ва имрӯз махсусан барои шумо ҳаракат мекунем, талош меавардем ки аз ҳаёт ва фаъолияти аспҳое ки дар ҳамин мактаб қарор доранд, яъне зиндагӣ мекунанд, маълумоти аҷоибро пешниҳод карда бошем. Масалан, ман ба шумо савол медиҳам. Асп чӣ мехӯрад? Чанд миқдор мехӯрад? Ва кадом вақтҳо мехӯрад? Ва бо асп бояд чӣ гуна муносибат кард? Шояд ба ҳамаи ин саволҳои ман шумо ҷавоб додан натавонед. Аммо дар ин мактаб мутахассисоне ҳастанд ки ба ҳама саволҳои мо ҷавоби аниқу дақиқ метиҳанд ва фикр мекунам ки барномаи имрӯзаи мо хеле ва хеле барномаи фоидабахш хоҳад гардид. албатта аз экран дур нашавед ва моро то охир тамошо кунед. қайд кардан ба маврид аст ки сарпарасти кулли барномаи мо ин албатта бонки Имон International аст. барои ҳамкорӣ намудан албатта ки ана ҳамин бонкро чун ҳамешагӣ ман ба шумо тавсия медиҳам, зеро ки худам бовар мекунам ва ба шумо ҳам бо дили пур, бо хотири ҷамъ ва бо сари баланд Имон International-ро тавсия медиҳам. агар олами асп ба шумо ҳам шавқовар бошад, пас моро тамошо кунед. рафтем. дӯстони азиз, як бор дигар ассалому алайкум. ҳоло бошад мо тасмим гирифтем ки бо Анварбек Саидмуродов ҳамсӯҳбат шуда бошем, раиси Федератсияи бузкашӣ ва пойгаҳ дар вилояти Суғд. як бор дигар барои қабулатон раҳматҳои канон. Ассалому алайкум. Ташаккур. мехостем ки дар бораи ҳамин федератсия ва дар бораи ҳамин мактаб дар аввал аз шумо андаке маълумот гирифта бошем ки ин мактаб кай ташкил шудааст, алон чанд нафар кор мекунад ва ин мактаб алон чанд нафар аспҳоро дорад? Федератсияи пойгаҳ ва бузкашӣ дар вилояти Суғд ин филиали Федератсияи пойгаҳ ва бузкашӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Федератсияи пойгаҳ ва бузкашии ҷумҳурии Тоҷикистон бо супориши бевоситаи муҳтарам пешвои миллат ҷаноби олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ташкил карда шудааст. роҳбари Федератсияи пойгаҳ ва бузкашӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Шермаҳмад Шоҳиҳон мебошанд.
این مکتبی ورزشی اسبی که ما عین حال حضور داریم با اشتراکی بیواسطه پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان سال 2014 هم گشاده شد. در این مکتب بازی های اسبی، ورزشی اسبی، چوگان، پایگاه و بزکشی تشکیل کرده شده است. سال تا سال همین شماره اسب‌ها زیاد شده ایستاده. مثلا سالهای اولی تشکیل یابی همین مکتب شماره اسب‌ها چند عدد بودند؟ سال تشکیل یابی این مکتب 2014. در این مکتب همگی 24 سر اسب نگاه داشته میشد، تشکیل کرده شده بود. و در طول فعالیت این مکتب تا امروز زیاده از 65 67 اسب در اینجا نگاه داشته می شود. هر نفری که مثلا خواهش پیدا کند، ذوق پیدا کند که در همین مکتب کار کردن، او امکانیت دارد؟ هر یک شهروندی که خواهش دارد که اسب سواری کند، با ورزش اسبی مشغول باشد، میتواند به مکتب ما مراجعه نماید. در اینجا مربیان با آنها صحبت میکنند، قبول میکنند و از آسانترین مشق‌های اسب سواری آغاز میکنند و آنها اسب سواری را میآموزند. آینده از حرکت و تمرین خودی همون خواهشمندان وابسته است که تا کدام درجه این شخص به اسب سواری مشغول می شود و به کدام درجه ها نائل می گردد. دوستان عزیز ارجمند، هر یک ساحه و هر یک جاده کاردان خود را دارد، متخصص خود را دارد. حالا باشد ما خواهش کردیم از مشاور رئیس فدراسیون جمهوری اوید به پایگاه و مناسبت بین المللی علیف давронхон که در صحبت ما باشند. السلام علیکم. یک بار دیگر السلام علیکم. برای قبولتون رحمتی کلام. رحمت شما به. و من که در بالا قید کرده گذاشتم، واقعا در عالم شماره دوستداران عالمی اسب خیلی و خیلی زیاد هستند، اما نه همه میدونند که باید با اسب چگونه مناسبت کرد، چگونه رفتار کرد، عموما اسب‌ها چگونه خاراکتر، چگونه رفتار دارد. با همین موضوع با شما میخواستیم صحبتی داشته باشیم. عموما با اسب باید چگونه مناسبت کرد؟ اسب همین خیلی حیوان است که برای خود مناسبت خوب رو میخواهد. خب اسب را زدن، ترساندن، هر خیل خطا های کردن، این رفتار اسب ویران میکند. اسب خودش از همه حیوانی که برای آدم خدمتی بسیار هم کردگی، برای آدم نزدیکترین حیوان حساب میشد. اگر مثلا سگ مثلا قلوری کند، آدم طرف گیری کند، اگر اسب تا نیمه عصری بیستم رسا برای آدمیزاد خدمتی کلان کردگی، مثلا جای ماشین автомашина و هم اسب بودگی، پوچته هم اسب کتی بودگی، هر خیل مثلا جنگ های بین دولت ها، بین قبله ها همش اسب کتی بودگی. اسب خدمتش رسا برای آدمیزاد کلان. رژه اسب چگونه هستند؟ در یک روز چند ماه مثل انسان 3 ماه خوراک میخورند؟ ما فصلی سال به نگاه کرده خوراکش میتیم. سانشبت هر نمودی ورزشی اسبی و هر نمود به نگاه بینی خودش است، مخصوص نگاه بیناش است. مثلا ما همین وقت به روز وقتی که دراز میشد 3 مرتبه نگاه بین میکنیم، نه کم از 2 مرتبه آب میدهیم، 3 مرتبه یم میدهیم. یمش جو سانه علف هم
се маротиба метим. Агар масалан рӯзҳо кӯтоҳ шавад, агар вай вақтба оба ду маҳал метим, ҷава бо ҳамон вақтба ё ду маҳал мекунем, алафа се маҳал мекунем. нигоҳ бинаш асосан хӯрокиша ҳами хел аксон. Намак бо баъзи витамино вай мекунем. Витаминои ветеринарӣ барои саломатишу, барои афзоишаш. خب همین یم گفتید یعنی که جاو گفتید باید از چند سالگیش یا از چند وقتگیش باید با اسب داده شود و فکرم از روزی تولدش نه اگر از کای گویدگار وقتی که حالی اسب تولد نشده حالی توی تولد نشده اشکمی مادرشانده بودگینده مادرش نقص پرورش کننده کار همون یم هر نمود خوراکایی که برای سلامتیش برای افزایشی و بدنش فایده میکند همین های دادن نکرد. وقتی که توی تولد میشد 2 ماه 3 ماه یم نمیخورد، جو نمیخورد، فقط شیری مادر میخورد. سانی آهسته آهسته 1 ماه بعد همین خیل علف خوری سر میکند، سانی آهسته آهسته جو خوری رو میگذارد. سانی دوامش به 6 ماه بعد از مادرش جدا میکنیم. دوامش به فقط هر روز نکم از 2 کیلو جو دادن نکرد. бо сину солаш ба нигоҳ карда 3 сола шудага бо бисёртар вақте машқи варзишива тайёр мекунем вай вақт ба 2 солаҳо 4-5 кило ҷав хӯрданаш дакор аспои калон то 6 кило 7 кило баъзе то 9-10 килоям мехӯрад ин фақат соҳи пойгава соҳи бузкашива ваҳои нигоҳубиношон камтар дигар хел ваҳо масалан як рӯз ба 2 маротиба хӯрок метиҳанд обу ҷаву алафа 2 маротибаги метиҳанд баъзе ҳамихелак вақтҳо мешавад ки аспои бузкашива як рӯз ба як бор ҷавам метиҳанд як бор метиҳанду бисёр метиҳанд машқи аспҳо аз чанд вақтагиаш бояд шурӯъ шавад аспҳо вақте ки 1 сола мешавад аз моҳҳои тахминан сентябр асосан вақти таваллуди аспоя моҳи март апрел аз феврал сар шуда то мая мерад не соне аз моҳи сентябр сар карда мо 1 сола ҳисоб мекунему аз 1 солагиш савора шуда аспа саворагӣ ёд дода соне оҳиста оҳиста машқба мегузарад якум соли барои варзиш ба иштирок карданаш тахминан 4 моҳ машқ карданаш дакор тойҳо қариб 2 сола шудосигишанда ваҳо тайёр мешавад 2 солагиш ба мусобиқаҳои мана ҷои мова мусобиқи наврӯзӣ ва 2 солаҳо медавад баъзе вақт ҳамихе мешавад ки моҳи феврал баям 2 солаҳо тайёр мешавад баъзи мусобиқаҳо ва иштирок мекунад бино ба гуфти кормандони ин мактаб аз ҳама аспи бомаънитарин оромтарин ин ҳамин асп аст Атела ном дорад ҳозир ман ворид мешавам ва берун мебарорам Kenny. Sekin. İyi esibe. Ra. Dostoni aziz raftیم. واقعا هم یک عالم دیگر است وقتی که تو بالای اسب باشی من بدون تعجب گفته میتونم که سوار شدن به اسب بهتر از سوار شدن به لکسوس و BMW و دیگر البته BMW دارو و لکسوس دارو از من خفه نشوند و فکر میکنم که اونا هم فکری من میشوند دوستان همه تلاشی ما برای بیننده‌های یوتیوب کانال احراری چینل است تشکر که ما رو از هر گوشه و کنار دنیا تماشا میکنید و امیدوارم می‌باشم که این برنامه ما این نواری ما پسندی شما میاد تنسیت باشید رفتیم
хурсанд шудем. Тифлакашро дидем ва рости дар таърихам то ба имрӯз ман бо чашми худам гӯем надида будам. Чанд рӯз пеш ба дунё омад? рӯзи иди қурбон баъд аз заби таваллуд шуд. таваллуди аввалинаш аст. ин асп зоти ахалтикинӣ ҳаст. номаш райҳоншир соли 2022 дар республикаи ҳамсоя дар ӯзбекистон чемпион шудагӣ буд. ғолиби ҳамон озмун чемпион парода ё ин ки виставка мегӯем. вана имрӯз насиб будааст 4 солигишам таваллуд кард. бачашам рангаш як ранги аҷоиб ғайриоддӣ аст. 4 солагиаш гуфта истоди мабодо бевақт не 4 сол. Аслан асп бояд аз чанд солагӣ шурӯъ кунад ба насл додан? хай аз гоҳо 2 сола 3 сола ё аз ин калонтар. мақсад баъзан бозиҳои гузаронда истода ҳамун ҷоизаҳое гирифта баъд бордор шавад назари ман беҳтар аст. одатан аз 2 солагӣ ҳам қулай аст барои насл додан. умуман бордоршавии анамин асп яъне насл доданаш назар ба дигар ҳайвонҳо гӯем осонтар ё ин ки мушкил? албатта ҳар як соҳа мушкили худашро дорад. инам нозикҳои худашро дорад. агар инсон дар вақташ чӣ зарурате ки дорад аз тарафи соҳибаш ҳамун корҳои иҷро накунад, агар талаф ёфтанаш мумкин аст бачааш. аслан аспҳои ахалтикинӣ ҳамон аспҳои такҷоии суғдиён ҳаст. хай тақдири худо кади имрӯз туркменистон соҳиби ин асп аст. сармояи миллии худашон эълон кардага ҳастанд. лекин саҳми мо тоҷикҳо қадимтарин миллати осиёи миёна ҳастем. барои ин асп бисёр калон аст. дар инҷа тақрибан 7-8 сар аспҳои зоти ахалтикинӣ ҳаст. мисол барои аспи дусолаи модиён бошад, веси саворааш бояд на зиёд аз 53 кило бошад. 53 ин веси максималӣ барои дусолаи аспи модиён. хоб агар аспҳои варзишӣ не аспҳое ки масалан мардум дӯстдорони асп дар хонаашон нигоҳ мекунад, умуман ҳамин асп гӯем ба дараҷаи максималӣ то чанд килограмм вазнро бардошта метавонад? акумам чашми худам ки дидагим ростига то 200 кило зиёдаам дидагим аст. 3 одам савор шудагӣ гиром мерад. мисол 3 одами 80-85-90 килои ҳар якта. 210 кило вазн мешавад, 220 кило вазн мешавад. 3 одамам гирифта рафтагиша дидагим аст. акум максималӣ мебароштагӣ. так мисол аспҳои бузӣ болош ба савор мешудагӣ човандозо. мо мисол чобуксавор, мо чихе ки мегӯем жакей. мо аспҳои пойгае медавонем. вазнimon бояд накам аз 60. накам аз 60. аз 60 зиёдам мо мумкин иҷозат ҳай аз 60 зиёд пойга иштирок кунем. лекин аспа вай мекунад. давидани аспа вай чиз халал мерасонад. бале мушкили 1 кило вазн агар зиёд бошад, мисол шумо 61 кило бошед, ман 60 кило бошам, аспи ман уже ҳамин ҳисоб 3 метр пеш мерад. ҳисоби 1 кило 3 метр пеш мерад. 10 кило агар зиёд бошед, аспи ман шумо ҳисоби вес 30 метр пеш медавад. 1 кило вес стандарт миравои вай ба стандарт ба ҷавобгӯя 1 кило вес 3 метр вай мекунад. рол боз ме таъсир мерасонад. бале хуб вақте ки агар ҳамин рӯз ё ҳозир агар асп бояд ба мусобиқа ширкат варзад, шикамаш бояд чӣ гуна бошад? шикамаш бояд гурусна бошад. бале бояд гурусна бошад. то рӯзи то мисол чихе шумо мегӯям мисол баъди 3 рӯз пойга, баъди 3 рӯз аспо бояд медаван. аспо мо уже як рӯз пеш аспои ҷавошона алафошона кам мекунем. полни асп уже шикамаш гурусна бояд бошад. як рӯз пеш аз мусобиқа то вае хай мерим аспо мисол мана ин асп мисол 10 кило ҷамъ мехӯрад, инаш мехӯрад 8 кило мехӯрад, инаш ҳам мехӯрад 8 кило мисол. ҳама асп ку танӯю ваи худаш мувофиқ, вазни худаш мувофиқ ҳамин қадр мехӯрад. аспои пойга ин аспои бузкашӣ бошад ва ё боз зиёдтар ҳам мехӯрад. 14 кило 15 кило вақти ва ё шома аспои бузӣ бисёртар мехӯранд. вақти пойга лекин асп агар шикамаш сер бошад намедавадад. асп ҳамиқа ки маҷбур кардид қамчин шапа кардид намедавадад. ва бояд гурусна бошад барое ки хоҳед ки аспатон дур давад вақти мусобиқа чихеле ки мегӯям диханиш падбадид накунад. барои ҳамун асп бояд гурусна бошад. агар ки шикамаш сер бошад ва асп уже намедавад ва бой метиҳад.
масалан дар як мусобиқа بعد ناگروز که هم میبود اسب اگه شکمش سیر باشد وقتی که شما اسب با شکمی سیر میدانید درونی اسب ناگروز که میشه دلش به ناگروز که میشه بینی اسب خون میبیاد بسیاری او خواهی میگن کپولری بینی کفیدگی میگن لیکن آروی ما میدونستگیم و دل به ناگروز که میشه حسابی شکم سیری دل به ناگروز که میشه یا حسابی سخت هوای هم گرم باشن همون حسابا کپولر هم میکفاد اینا گپاشون درست خیلی که میگن دلش به ناگروز که میبینه همون حساب بینی اسب خون میبینه این اسبخانه اسبا همش قریب که همش نتیجه نغز دادگی بعضیش نتیجه بین المللی هم دادگی ریسپوبلیکا هم و ولایت هم نتیجه نغز دادگی یعنی همین اسبخانه اساسا همین خیلی نتیجه اونده های لیکن عموما گریدگر 100 تا اسب اشتراک کنندگی یگان نمودی مسابقه و همون 10 تا 15 تا 20 تاش نتیجه میتیاد موندگی هاش نتیجه ندادنش ممکن ҳолатҳои бемориаш чӣ гуна масалан ягон асб ба беморӣ гирифтор шуд дар шаҳри мо ё дар ҳамин худи мактаб мутахассисон ҳастанд ки масалан барои табобаташ саҳмашонро гузошта метавонанд умуман вақте ки одам даруни асб мегардад агар асб касал шавад агар одами нигоҳубин мекардагӣ ё ҳамон варзишгаре ки савор мешавад ё ки мураббӣ инҳо аз рафтори асб аз авҳоли асб тез мефаҳманд ки асб касал шудагӣ сони духтурои бойторӣ ҳастанд ҳамонҳое даъват мекунем ваҳо омада мебинанд баъзе намудҳои касал шудагиша бачаҳо худошон уже бачаҳо худошон ина аз рӯи практикаҳошон бисёр дида худошона муолиҷа мекунанд агар масалан аз 100% касалӣ тахминан 70%-иша худи варзишгарои мураббиҳою соҳибои асб муолиҷа мекунанд дар таҷрибаи кории шумо ё дар таърихи ҳамин мактаб будан ҳолатҳое ки масалан бо вуҷуди ҳаракат кардану талош варзидан асб шифо наёфт ҳамин ҳолатҳо буданд бисёр мешавад чӯе ки гузонда чизи зинда бошадага унҷанда мурданам ҳаст ҳамун ба моям масалан баъзе асбҳо касал шудагӣ ва муолиҷа карда натонистагӣ ҳамин халак ҳолатҳо бисёр шудагӣ локин баъзе касалҳо ҳаст ки масалан агар рӯйда печалак занадагар вай муолиҷа намешавад ҷои мо ҳамин халак касалҳоям ҳаст баъзе касалҳо мумкин аз рӯи надонистан ухтӣ аз рӯи надонистаномо ҳамин халак шуда мондагӣ лекин касалҳое ки масалан бисёр шуда меистад бачаҳо ҳамаша худошона муолиҷа мекунанд аз чӣ бештар эҳтиёт мекунед ҳамин асбҳоро аз чӣ эҳтиёт мекунед асба кай хоҳидагар бароварда давондан кай хоҳидага об додан ё ҷав додан ин хато баянда ҳар якчанда вақту соати худаш аст агар масалан аспа берун ба давониду дароварда об тидага вай асп мемурад агар вақти кӯтоҳ ба намурадага вай почакош дардманд шуда солҳои солба дуруст намешавад вай агар режимаша вайрон кунидагар масалан вақти ем додан ҳаст кадом вақт ба мумкин кадом вақт ба не обаям кадом вақт мумкин кадом вақт не масалан агар ҷав тидагар 1 соат аспа берун баровардан мумкин не агар ҳамин давоми масалан 20 минут ё 20 дақиқа ё 15 дақиқа ба бароваридагар аспа саломатиш вайрон мешавад албатта вай муолиҷа карданаш вай асп анча вай қуввати варзишиша вай мекунад тарҳ мекунад аз даст медиҳад мисол навёдгиро аспа мегиранд шавқошон баланд вақте аспа нав мегиранд шавқ медиҳанд фарзандон мерад набераҳо ё худошон мерад қанди сафед мисол қанди сафеда бисёр адаст метиҳанд ҳамун ҳисоб мисол вақте адаст шумо бисёр аспа қанд метиҳед ва асп уҷа одат мекунад ҳар боре ки шумо мебинад қандхӯрӣ одат мекунад вақте шумо ягон вақт мешавад шумо беқанд медароед пеши ва асп қатъи шумо бозӣ мекунад қанд талаб мекунад аз шумо лекин бозии шумо сахт шумо маиб карданаш мумкин анаме хеле ваҳо шай мисол бисёриҳо аспа нав мегиранд бисёриҳо аспа мегиранд роҳ ба асп нағз намегардад аз ҳисоби чӣ аспе ки худаш оли ром нашудааст болои вай ба чӣ хеле ки мегӯям чобуксавори профессионал шуданаш даркор ки як моҳ ду моҳ яво раҳба вай барои рост кардан одами профессионал даркор навёдгир набуд навёдгир ки боли аспи нав савор шуд ва асп тамом ва раҳ бераҳ мешавад мусобиқа мешавад акруг берун мебурад болои кӯҳ мебурад уже чӣ хеле ки мегӯям лаҷон идора кардан
قیم میشد اداره کردن نمیشود بوجه اسب می ایستاد راه نمیگردم میگه وقتی که پیش های کردن میشید پیش میبردارد کون میپاتاد آدم میغلط همون کدام حساب همش حسابی تربیه اگر اسب کی مثلا نقص تربیه کردید تونستید اسب همون وقت میشد یگان پرابلم نه گزندگی نه دیگر ما مثلا نویادگیر بودیم وقتش به اسب مثلا اسبی که خودمون میداوندیم مسابقه بود پیشش خون میرفتیم شب نمیشه مثلا همین اسب باشه همین مسابقه میداد سحر همینجا پیش از بس کمی که میمونیم خون میرفتیم یا همینجا کوبچه میرو پیش از به یک حسابی شه حسابی سخت عشقمو بالان بود اسب حالا هم بالان همشونی عشقمو بالان همون حساب پیشش خون میرفتیم مثلا ایرکم میکنیم قان میدادیم اخم میکردیم خودمون که یک نویادگیر بودیم ولی اسب آرا بیره اخ ایرکم میکنیم لیکن سینام آرا بیره همشنا اسب هم همه وقتش مثلا ممن میشد ایرکه کردن در کار مثلا ممن میشد استروگ اسب ایسونان در کار کی بیام سیاست شما دونال اسب کی سیاست باید دادید تمام من یوجه شما دیگه پریزنواد نمیکنم شما باید سیاستون اسب گذرونید اخه آوازتون شنواد اسب خی گوشش باید راست شود یوجه شما دونات کی ها صاحبم اومد اخه پیشش دنم دید شاتکه قبل دید مثلا هم دنم دید اخه تیخ باید ایستاد اسب خی آرامانه باید ایستاد خب برای همین رام کردن اسب گوییم چند وقت میرود بعضی اسب‌ها هستند مثلا بعضی اسب‌ها میشد 2 روز 3 روز میشد بعضی اسب‌ها های 1 روز داومی 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت رام میشد اسب‌ها هستند مثلا کوه به میگردد اسب‌های کوه دشت و بیابون خیلی جاها میگردد و آیا رام کنیش قیمتا اسب‌ها های مثلا همه خیلی جا میبیاد که مثلا جو کارگران نگاه بین کردگی پیش آشای مثلا جوی و مثلا سیر آدم به گشتگی و وقتی که آدم آمایدگیش عادت میکند بالای و به سوار شوید و این اهمیت نمیتید ها یک بعضی غشش میبیاد یا حرکت میکند غلطونه ما چند بار اسبم که خودم هم غلطیدگی بالای میخوام آهوشام شدگی و اسبای مایده یکی و اوستا دوام بعضیش 2 ساعت به تمام رام میشه پیش از بعضیش اكون لجام گوش نمیکند بعضی از مثلا سارنین نمیشه سارنخته میگم وقتی که میشه من این دهانش میدراد و یه لجام میگم این سارنخته نقطه میگیم نه وقتی که لجام بزنید اسب ناوبه وقتی رام کردن و لجام نمیدونه چی لجام چی بودنش نمیدونه این طرف توپید پاورات نمید پاوراتش ولی کار نمیه باید اوسته یادتی یک از بالاش به سوار کی شد یک از سارنخته بالای لجام سارنخته میزنه ارغامشی گیری اوسته اخه واسمیور که کار میکنه واسمیور که برای که لجام با اسب عادت کنه شما میکشید لجام پایان ارغامشی که کمتر یاردم میتید که برای که اسب وای کنه لجام با عادت کنه رام کنیش هم بخیم میشه دوامی 2 ساعت به هم رام میشه بعضی اسبای یک سخت فعلش سخت اسبای واحد 2 روز به هم میره 3 روز به هم میره خیلی با این ماکسیمالی 3 روز این زیاد نه آدم زویسید با یکی از سوال هایی که من فکر میکنم از اولی همین برنامه ما تو با این دم انتظار هستن بیننده ما در همین اسبخانه از همه اسب قیمت ترین چند پول است ارزشش از همه قیمت ترینش این راستی قبل که ما اكون مربی ما چابک سوار این مسئله ما نمیدانیم راستی ما اكون میدانیم کدام اسب مثال بهترین ببینم به کدام اسب سین سال خودش به 2 ساله ها اسب مثال سین سال خدید اسب 2 ساله های خاطر رویسنیکای خودش میداد اسب های 3 ساله خاطر با رویسنیکای خودش میداد اسب 4 ساله کی شد 4 ساله 5 ساله 4 بالا уже سالش فرقش نه یکی 2 ساله 3 ساله این خود آدم بود 18 تا 18 تا 20 میخله دوام 20 کی уже گذشت 27 28 سین سال اسبم همه خیلی سین سال کدی کدامش زور مثال میدونیم کدام سین سال خودش به مثال کدام با مسافه ها اینجا اسب فقط هر یک اسب مثال همه مسافه و ناز نمیشه بعضیش مسافه کوتاه 1000 متر به مثال اسب زور می بعضیش مسافه 1600 متر به زور بعضیش مسافه 2400 2000 متر مسافه دور به اسب دور دم میگن استایر میگم اسب مثال 1600 متر میدویدگی سریدنیه میلیر میگم اسبی که 1200 متر میدواد و اسب اسپرینتر میگم همین قدر وای که میتونیم معلومات بدیم میتونیم دیدیم اینقدر اسب‌های زیبا اینقدر اسب‌هایی که واقعا هم مثلا اگر کس بیند بود دیدنیش میاد اگر خریدار پیدا شود اگر مثلا یک نفر بیاد و مثلا من همین اسب رو میخرم یا اینش رو خریداری میکنم نوبسته از اون که چند پول است با فروش گذاشته میشه بعد من بودم
ҳамун вақту соат шуд ки мисол ҳамин асп мисол намонам аспа мисол харидор ки омад мо нигоҳ мекунем кани мо дасти мо ина бо мисол ин аспи беҳтарин мисол 2 сола аст бародараш ҳайми дастомо хоҳарош ҳайми модараш зинда менеми ҳаёт бими мо аввал ҳамина нигоҳ мекунем ки ҳамин асп ҳаминҷа буравад шобе ки аин мо далши бо линия монад насл монад барое ки агар ки мисол бародар хоҳар дошта албатта мефурӯшем фурӯш гузошта мешавад не агар якта мондагӣ бошад мо намефурӯшем ҳисобе ки вай хун уҷи ҳамун хеле ки мегӯн линия гум мешавад аз дасти мо аз ҳама аспи солаш калонтарин чанд сола аст дар ин аспхона 17 сола 17 сола кадом асп атела савор шудед ки худатон анамай асп анамо аспи калонтарин яке аз аспҳои беҳтарин мо хато накунем аввал зиёда аз 30-35 сад асп насл гирифтагӣ ҳаме қадар наслаша худашам чемпиони ҷоми ларена мусобиқа гузоштагӣ будем худомо чемпиони ҷоми ларена 2013 солаш таваллудаш 2007 асп асп россия таваллуд ёфтагӣ яке аз аспи беҳтарин аспи аз ҳама аспи аспонамо оромтаринам ҳамун ател ва асп хеле ки мегӯянд профессионал уже новичокам болош ба признават мекунад профессионалиам признават мекунад анаме хеле асп аз ҳама аспи хурдтарин алон дар берун буд майда ҳамона ба фикрам изабелла вай бо яке аз ҳеч хеле ки мегӯ ихе ранга ва номаш изабелла мегӯ вай асп беҳад ранги камёфт вай аз тоҷикистон меам ба шумур вай ранги изабелла чашмош ихе изабелла мебад хеле наздиктар мо ки шумо видеоам гирифтум наздиктарам бо хоҳед мебинед вай асп беҳад рангаш беҳтарин яке аз қимматтарин ранг мебошад изабелла хуб вай чанд сол шуд давоми ҳамеқа соли аспони мо 2015 иси бошад якум асп ҳамеқа изабелла таваллуд шуд то ина ягон бор мо набуд мо дар ин барнома ҳаракат кардем ки ҳарчи бештар аз шумо маълумот гирем вале боз чандин қадар маълумотҳои дигар боқӣ монданд ваъда медиҳед ки масалан дар барномаҳои оянда боз ба мо маълумотҳои дигарро барои дӯстдорони олами асп албатта ҳаракат мекунем бошад ки ҳамин барнома масалан аввалу охир нашавад бале не бо ҳаракат мекунем иштирок кардан саломат бошед бинандагони азизу арҷуманд намедонам ки барномаи имрӯзаи мо то кадом андоза барои шумо фоидабахш буд ё барои шумо шавқовар буд агар барои шумо шавқовар бошад агар тавониста бошем ки тавассути ҳамин барнома чанд маълумотҳое ки барои шумо зарур аст пешниҳод кардем агар хоҳед ки ҳамин барномаи мо давом ёбад яъне ки дар нашрҳои дигари барнома мо боз ҳам инҷо ҳозир шавем боз ҳам аз олами аспҳо ба шумо маълумотҳои аҷоибро пешниҳод кунем поёни навор фикрҳоятонро нависед ва албатта лайкро фаромӯш накунед ташаккур ки моро тамошо кардед ман истифода аз ин фурсати қулай ба тамоми кормандон ва алахусус роҳбарияти ин аспхона ташаккури бепоён мегӯям ки барои мо ин қадар шароит фароҳам оварданд то мо ин барномаро таҳия намоему манзури шумо гардонем усмонхон ба шумо раҳмати калом миннатдор